studio zitu okubasa kutushoborana no kutuhumuriza abukwatina n'esente yeka esente yeka n'enshonga mpango munonga ntwenda tugira obwingi bwayo tugireba akarungi kayo tugireba akabi kayo kuba nekwata ariki nereka ariki nohagiineho obushoborozi eya gurini neyoha eya buraka neyoha twetegereze turebe kitine kuba ntukwata bajango ino mwana narura otamwine naboroga mbese kona tokurura uza kushanga ngo ekayi tuteka ngo ine sente nayo tetebekine kandi atine muna wade nayo ngo ndo muwavuta yagarika nabyo bureba bikushobera and you're like then what goes wrong, what goes right? Empangare Daphine Ngabirano Omuhuumuriza katongere kumwakira ayongere kutweyanjurira then atitantamurire embozejo turebe ntubasa kuruhona ninga ndugwaryo rw'emikayano twakwakira webare munonga tebekanisa program uko kuba bagambira amazina ganje Daphine Ngabirano musinguzi bari kutukugamba ha sente yeka buri muntu ayebuze esente yeka niki noho responsible ne sente yeka konka tutakagira sente yeka twende tumanye kayo niki eka no mushija no mukazi omushija no mukazi so kutukuteka mu esente yeka ntibantu mayisa ngo esente ezo nezo mushija na no mukazi bisho mushija no mukazi nibo baye ahabo kuba nyine emyaka 38 boyfriend owo nyine baba man friend aine emyaka 40 ntutura hamwe konka twakahamize kugira ngo twahanye hati ni twebare nko mushija no mukazi ningite turi mu waswasi mwene omushija no mukazi ninga kutukugambe cheka numbasa kuba mushwirwe omuchachi numbasa kuba mushwirwe omukutegebekanisa eka customary marriage ninga mukazanka district mwagitwa ninga hina abanyabuzare banyu abo kucimanyaho kace umucharite umwana witu natura na nubwo mushije ejo ntujeteka nahikaye buzima konko mukomwe numbasa kwa mutakagizire bana konka nayo erieka nubwo mushwerine ninga ruhanga takabahire ruzabo so ejo nayo ntujeta eka hazo mukomwe na harimo kintu cyaci cyesente omushija nabasa kuba nakora omukazi atakukora konka hine sente zokutahibwa omukomo omukazi nakora ningo omushija atakukora ki takukora konka nabo hine sente eka ezeriyo nekora ki netasa so kutukugambe sente eka nkiba nkimanyisa ngo harimo kwikirizangana naza kukora mucyara konkiwe hati noje guma nosibo muka noreberera abana ninga nogire buwakorera haka konka kasenta karargeyo kona na keka yitu omukazi nabasa kusharamu ati nyowe naza kukora mushija wanje bani wagumuka utebekanise mirimo ya haka kuturetwe n'abantu bareberere konke sente ziturarete zona na keka yitu abatuni tukurejera uyizira basi ningo shange bona nibakora umwe na leta 50 ndijo na leta 30 ezi sente zona ntantu zete sente zika okay hata ndiyo nyenda ngundebe okunamanye sente yibanye okwera kwingana na wo kuyamanye yanje yindi kwingana umwe noza kushangoshanga nyine inakura nayo najongeza umuka ngeno ubundi nago badiru ibanya batagirumu konka nayo nazikunganya nazireta hatko gamba otyo otutebekana sota kugira ngo umanye ngo ibanya leta mitwaro nkaga yo umucara na leta mitwaro 50 kandi tuje kuzitwaza tuta hanyuma webare munonga tebekanisa program kutukugambeka nkibanki mayisa ngo harimo ikintu cyo kwicarizangana ahabo kuba eka niyo tweta home konka no basa kugireka era house eryinju enju nungi konka enju ejekaremu eka ahabo kuba tarimo kwicarizangana so omuka ntiba tuteka mu ebintu byo kukura ezina kuro kunka leta kandi nina ezina leto ku ningo mushija nawe inabanda bo kumuhereza sente kibanki manyisa ngo tushitama tuganira ahabo kuba turya haka turya house
turi hakizimbi twine eitweteka eitweta eho twine neitweta house so omuka eituriyo tugambe gesha tuantu mayisa ngo harimo okwikirizangana harimo kubera open okagira oti ninkosa emitwaro 50 niyo bampire na nyendesire 50 expenses zitu enshoza yitu ni yeji tuzibaganisa tuzitereza tumanga school fees n'ektware ebye mashanyarazi n'ebi TV n'ebi tuza kuryiza ejo niyoka eitukuteka esente zir transparent no manyezi ndukufuna na nyine mezi ndukufuna kuna abendyaho nkagira ngo kuna abayijanga ningo umuntu akantipinga nabwe ninjenda mutayi wanje mu report injira nakoreki nafune emitwaro 50 ejo niyo eitukweta eka konka kwakuza mwebye bindi manya nakura manya ino antero airtime hati ntuba twazakinde kintu kitweta nka house tutura hamwe turyo mu kizimbe ningo bwo ngwesize bugumwe buriyo bwanje konka ziriye ziri official niyo sente yeka nyowe ngo muhumuriza ati nyenzire kugira ngo tugire mwakanda kakashaho ka rubaju esente zone turakore twaturya bukombeke kayitu nje twagetera program esente yeka kwe kuberye sente yeka nchimayisa ngo tugitaha meza tujiganiraho tujiplaningira na najiro wamperezo bano munyabuzara kajya tumwana wanje tora yakasente isheme kuba ninkareta nkaka reporting niwe no kugira diro yiwakora niwe no joshe ari njiro takasente aka nakafuna so tarimo yo kuza kugira mani shereko ku manyambikira mobile money manyanyine ka account arubaju ninga ine projects zindi esente yeka isheme kuba transparent kandi tira hatebo kandi budgeting ko kama hato mchara Daphine ino kuwa tugumizamo abo kubekeje norane baneye bemberwa umushije sonya nintekateka ngo yabiro mutwegweka esente yekeje no bunako nyende kugikora umucara niyo nagiretanje mukwase wajiplaningira niyo ngumende misezi tinkumanyaho notereza buringano zaci ninga nonda kubako bushoborozi bwabo ngo muhumuriza kandi no bakoribeka we bari umutebeka ndisa program omuhuumuriza tukureta mwebye sente tukigambaje no kuzombi buri no kuzombi ibintu byahandikiro byo kushoma omushija no mutebweka konko mukazi no mutima bweka the head and the heart so omushija kwa kuheadingeka omukazi ari mutima gweka. The head cannot operate when the heart is not operating. So meaning, when we are each other's keeper. Watch them. So, kumukushita moria kamanyati ninye mtwegweka. It is very fine for a woman, for example. Nubuna kora sente nkajiranti, umuhame wanje, a sentence is nakora. Because it's the head. Okay. And naturally, nichibahereza obuganzi kumanyangu akasente, nubu turende tukakora konkaninye manager wako kongobwe nta hari transparency atamibye kuza kugira nyowe niza kuzoku ndiye nchakara sente nondijo achakaro kwe so hati oria the heart na manyangu mutwe tugukakora umutima gutakozira ki gutakozira so wena anashimanya obi yazhereza mukama weka haro transparency nazagarka still zimugarukira umucyara habo kuba umutima tukakora umutwe gutakozera ki gutakozera no mutabugo kufa umucyara Daphine ati bakajangoriya no bware natambura konka kafa umutwe hataboje ababora kureba bacakara nabakunda waraji nabakunda okusanyisa mubatahi babo nangwa no bunkaingo timba twanje naiza kutusharura nkasta hansi y'ekitanda ngundinde akasente kabanze kakanyambone guza nshanga batwihire natwe batugurize so hatu washango mutogufire nanye kama ngugufire koko konkanyo mutuma ninti basa kupampinga brad kare nkata yako natai tinkwe karakasa nkaguma ni pampinga konke kintu nkachehedinjira ati obwirobwe ko kure hazamu omushija ngu yafu mutwe kibanchi mayisa ngu hati na issues zesente zeka zatandika kuba affected ahabo kuba kwakuzamu kugira ngo hati yatandika kufa mutwe kibanchi mayisa ngu program zezeka hati yazirgaho ebimubire n'umplaninga twaza koreki tugure ka proti turindeho hato mutwe gwafu hato mutwe ko kure gwatandika kufa to kuza kutandika kandi niwe kuyora kushereka no shitama nawe
no shitama nawe Niroko turi umubuza owishengwe kaba tupuraningira eki na neki mbwenu obu watandika kukora oku nkimanyisa ngu embeera tizabagi hati tukore ki egyo step number 1 step number 2 wakihamu akiire ukarengwa eki mwadisikasinge tikyo kyakukora hati noinvolvingaho abantu beeyi abo kumuhikahiye banwanibe nangwa notandika n'abanwanibe azabona babinazo tabanyongera baharumwa abarungi katugende nekyo baharumwa abarungi so ko kumuteko mu banwanibe nangwa wihamu ko muntu omukaje twonka tukatubyari eki sente yitukujipuraningira tukukani nde mutayi wanje aha kutora tiyo ndukora ki kutora so obwoshanga munwani weye yabeta hati mwabishitamama ekina abo kuba ekayonerho na hari munwani weka kandi orukumanyo banu reverend banu brother wawe banu cousin wo banu hakokoshanga arumu so kumukubishitamama nawe yateboringa reason zeyi ningo mwe yashara muyahunama hata aho tandika kureba ngo muntu ogu ekimbere mu planning cyo kikozire ki cyo and it is okay to openly okashitama no mushijo kambyoti mbwenu obire no bika konkate byo kubika byarema bya finance na planning byarema mbwenu nani kushabo kore ki obimperize wakuremeraho karengu yaremeraho hati nkibanki manyisa ngo eka hateriyo nerga from being a home to now a house hati oriyo mutu wo gukora ogukira soba nuwa kutekinga responsibility ahabo kuba turebere ariho n'abakazi akuremwa no kumanaginga finances completely bacumuha umushara agura baga agura nkito akora ishoke esente zona zikora ki kanona ndiyo ninyije kanosha ngo mbikwatena ne sente yeka kanosha ko abacara we are more expensive in a way that akasente kakwija tena tubanze twashahura hobwe kandi wo mushije buno shanga ryo mafree konkana nde sente kore kintu nakana naka but at the same time I have to look good ne korisho che nko kuwijo bonire really niwo kahika ukaba or presentable mbwenu echo nacho kwiciriza naho ninga habeho sente yechikazi manya omukutebekana soko charity mutebekana sa programu ko kuba oyino mushija muba muri yo mbergumu ebyinji bitarnangwa bye sente ebyinji uruzaro kuba hamwe numba mu gicintu cyumwe konka kwakuza mu kintu cyo rupapura ware kandi watandika kuri omukazi ngo yabe expensive nkibanki mayisa ngo nabwe haba mu issues hate sente yashime kwa neba ho businje tiyaba ha businje ahabo kuba omukazi we naturally ari no kuba narebekaje amen kandi tino mushija okundo omukazi okurebeka kubi omukazi akakora akafuna kasenteke konko kashangara miserable all the time so ninteka ngo mushija ou omutwe gukirije gukuteka asheme kuba nawe nateka kwatu wajangwe sentezi niziba divided eki na neki so asheme kuba na amanya mucyara wanje nakunda ishoki naza kuba nasibishoki every after 3 weeks umucyara wanje nakunda out earring so mutu planninga wachitegereza yes. Abo kubano bakwambagira ngo abakazi bari expensive some men are also expensive na ashtamwa ashtamu mwanya go kushemeramo abantu bona abashemeza kungo biyabashemeza kuri yo mukatine cyakora ki cyasigara so ni ndeba ngo isi yona erya ku balancinga umukazi wawe kware nakora arebekata umukazi wawe kare nayende cyitwaza kuchikora so kumukuba mbigambireho tarebe kuza complaininga ngo umukazi ya expensive umanya yatware sente nyingi kandi nawe yazitwara at the end of the day tino mshije kwenda kuri umukazi we ariyo na tutuka na ishoke naragarka na peruka apana so ibyo byona nebagarka aplanning kuba mwine kuriye niyo nareba amaju mingi gahenderaga birega house abakuba hino bo kushanga umushija bada bashija abantu bakoreka umbikwatene mukago obwiro byo shanga yes tine mukago itabacara konkagura umwe barababiri konko mushija wayine kwa narebeka ngo ekaye eyinabanya mukago eyinabanya buzare kwabaho ngo mukoro nkogu abantu bayekungana hatinyo nani ndebo mushija ogu ayine mu that element yo kujangwa ayine kore mukago kandi mukago nekira kushanga kwa heru kandi mukago to gukora tinemu mbagira ngo ija turye hamwe birayine cyakureberebo so nyine kuba nyine bari yabakande nyine kinyine nanye bakaba nanye mbwenu
hato kugira ngo sente ziyo zikora mukago kawankabye ngo ngure sente ngo ngure ntebe zo mwisho mbenu emikageji eri important. yes mutujetaga munonga batuberireho babire nitwe umurgendoro konka kutukuza ha sente ye ka still nka topic yitu oyino kumanya nawe still abunkuza kuspendinga aho unubangaye ahabo kuba kweta social responsibilities embagano za kwija manya za birthday manyoria ya ferwa manyoria ya korachi nikiba kitine yes nikiba kitine shonga omuntu kugaruka wo mucyara mukadiscussinga ahabo kuba muri yo mupatanashi nico kiba kumwetera patana nangwa nyo mweta mutahi wanje umuntu ori mutahi wawe tine cyo kora cyo mushereka kore hari yesente zo kuza kuspendinga nabe mukago yawe kwa heru nazo it is okay twatwine miliyoni kunkanaza kore mutwaro 30 nico contribute injiroriyo neno proceso obwo busente buce buco butwantugamba kore wanywa ho kabia ukanywa ka mcumo na mtahi wawe nabwe it is okay umukazi wawe kubana amanya umushija wanje ashitamire nkaha ahineho batahibe no tamwese baho munonga ahabo kumuntu najya tunoreba hatiya kuntandikire kumugambire bye sente banwanu banje tacenda nshemererwe nabo omuntu outkweta patana buri kintu cyona numbani mucyazangana aho kwa numba muri partnership. Okay. Hat sente yechikazi yo yija yatahira mukahya kuko yekigambo kiruho kandi okubaho nkimanyisa ngu chime kuba kiru cyakube kitashime kuba kiru cyakube cyahangirwe sente yechikazi sente yechikazi he kwija kutahiramo nkibanki manyisa ngu eka kuriya twargayo twarga from now a home to a house watandika kugera kawa ko kushereka nangwa ne bigambo bibiri abakazi nabashaba sente yakameza sente yakameza nico kijwire sente yakameza no zo mu counseling no zo mu church nabakugira ngo mushije atakuteka sente hakameza konka haza kwija mweze sente ze chikazi na ne sente yakameza nchibanji manyisa ngo hateka eriyo neba disturbed by money. Yes. Esente tuzabaretera businge ziriyo nuzibaretere kinde kintu. Niho kuza kutanduka ati esente y'ekikazi. Esente y'ekikazi kutukugamba in Layman's language. Naho kushanga nokora ka sente kawe no shereka. No banzo satisfying ahabo kuba already watandika kureba ngo mutwe gwo mushija tugwachikora. The head is not working. Ariyo mbindi. Mwabire mu programming mu rukutora mu kufollowinga hati yakora ki yabergaho ece kigambo no kikomoka kikagira ngo esente y'ekikazi ntimanyisa ki kibanki manyisa ngo hati ebyo programming no mushija wabergaho oriyo no kora ka sente kawe kukarakanye wagenda wagura poroti eryo mu mazina gawe niyo sente y'ekikazi esente y'ekikazi nkibanki manyisa ngo hati watandika kukora no yohereza ba brother wawe ngurente omushija takora ki takuchimani nacho we shall find out abo kuba aba bagayino bareba baba batushenda kututatsia ino kugenda bakeshoboreraho rero mbwe no kashotiye buri kimwe mbacabasa nza kureberera nyowe ninza kufaho nyowe nyereka nyowe ninza kombekera nyowe nakamoto ka with time ninza kakugurura nyowe mbwe ni nyowe then at the end of the day tugenda tugire kurebererwa hatoshanga ngo muri mugo mucyara kabe buriyo bwo kuzara okuwozya okuteka okutebeka neseka nano kumukunda kune nayengera makara monyonko muntu nawo akaka sente nakanje biriye bwandagane sembe kwenda kureba kaninzira ngo mushija no wayine kwa nareberere kai shashura fizi oguremero ogura makara none bitebe byo mukabe ni wabigura why is your problem at problem ahe kwizira ebintu bimwe ntubicenga kubishi omushija atagura makara akahaskuru fizi mwana muturo mutawo no makashashara renti akatwara abana ishomera boda ningo mutoka iwo mukazo kanje tunyo murumo gwanje obundu kumanya no kuteka no kuzara no kurebera na no kukunda niwe omukansoring ngendo gukora ni encouraging abakazi kuba bari empowered
hata omushija naheza kuruha oba nk'ekindi kintu omuka eshaha yona tutwine mate tutwine sabuni tutwine pampa tumujyenyisha ntwende nyama niwe nk'omukazi ushimiye kugira kandi akantu ko wakora ki kubayongera kurugero kumugwa mpuraninjire konka watekateka otumushiija akantu araine okundeberera noba wabankadore omuka nkatedi beya shabandi gamba bareberera abwenshi myono manyamare tuzukushana omutebekaniza wa program amakati gakushana no ikenangwa n'ebintu bihinduka omushiija wabe natekateka ngo aine capacity especially after nkada lockdown ushanga umurimo karema business zafa so ko kurembera yatandika etyo hati ebyo expectations zona kuziteka omushiija nuziha niwo tandika kugira cyo wa planning ahabo kuba ageterine nubuga kwatigufu nawe naba overwhelmed ningo mwakugambira nangwa no mwene bagambagira tukunkamye bya expenses zakazaba too much so watandika kurebezo za red flags zurukwisha shija tandika complaining niwe no planning ukagira kandi akubakora ki expectations ziriya zikazuro yakuraganisa yakugambira ebi kunke ibintu bikozire ki byangiri kandi omu intention zo bushwerena no kugireka no kureba ngo wamuha a shoulder to lean on yagira nawe yareba breaching contract mwatwabire tutensize ngo andebere agire byabe nashobora byo nebinitirizangineho nawe akuza kuntasya hatari munangambere bere negative kandi wa program nana mbagirangu abo kore biragiro nibo bakweza bakabihenda nanyaho tunagira aho mutuma mbenanye nkesotinga atwa kwesotinga ati njibanje mayisangu ejora niyo nituriyo nstoramu ntubatwaza etarka ejoneta cirka nchiba cyatandika kube kinde kintu ninge yiba kweta family dysfunctionality ekeriyo ne fampora mpora mpaka ibararondere kayananka yagire kakora ki ikabura so niyo nindeba ngo ibyo kubufuta hamwe biyakuraganise dukanga kubaho nga after 3 years ebintu bukahinduka mwino garuka mukaganira ko kumwaganire bwa bundi umwana ukangambire binanebe ko kakaninde byayanga nice curu karabe ariyo mushiija akirukunde kaye naija kugambira amazima kwarabe ariyo mushiija arikurengu yarema nawe naza kutandika kusurvivinga ukundi so hati awe sente ye kaneta ki relevant niho esente ekikazi niyo atanchira kora ki kwiziramu ukashanga omukazi nashashura school fees kuko mushiija atakora kitakumanga n'abana bashashwira nangwa n'abamwe naza yagira ati n'ubundi nashashura iwo muterero mugambire mutinga kozire ki tinkashashwira so esente ngatera receipt yesente nyingi nangwa bitari na school fees no muntu nagire no kuzaragira tatu numureba ati muterere biru ye mutwaro nka 50 ombire mutwaro 20 aho kwana yenda esente z'ikikazi so tamu yesente y'ikikazi ke kutandika kwijemuka nkibanki mayisangu topic yitu yesente zeka zaba adulterated tibya relevant tamu yo ku demanding okagambira omushiija tunotekwa kuteka hesente hakameza mushiki yakubatazine nakora cyo bushwere nubagafa Nshatinyoni ngumu mukabana ndo kubarebereza ki akandeta ayine mushija bwetera ronde batahi babegize aho tugarukira yo tukapuraninga tukareba ekitwakubasa nikiha ekitakubasa nikiha konka wagira tiniza kugumana mujeme sente yakameza ninge sente z'ikikazi akanovunaniza bwabwe n'obuvunaanizi bwabwe konka ebintu obumwe nibyanga ebintu obumwe nibyanga actually twine okufinding out byangire ninga hino gundo muze ogwatahamu ako wabaga ino bareba hatwa numutandika hamwe muri harusha umwe ikizo cyo tumwe nibyanga kate mwamana ganje orwana nango mwezana no mukawo ugambira muzeyi wawe nkumcyara akwereza nkento juguza mugenda mutandikira ho business mbwenu umukazi aretereka yahinda yagire ki yaba mugire banje mugire amaka mugire mizigo mugire bintu konka turutandikira ha mucyara konka babaga inasiyo bwira hatashiro ndijo mukazi akoreka ngweje mizugwero ko kutamera hagatoti ejine mukazi wanje muto hatiwo gumaha konke sente ninye njirwanirire ha nakweshendereza akogere cyo watwera omusente ekikazi we barumjekanisa program ningo omusente zeka sorry omusente zeka mwana mukorebe bintu byona na nabantu bona baturukize nabantu bona bo kutureba twaganda kintu cyo kwicarazangana charite kundazo mwitunga leta kasente tukakora ibintu bikarebeka twayombeka amaju naga charite hamwe n'umushijogwe mubasa kutahizina ry'umwami wawe ninga nimbasa kuteka heryanje
ebintu nebyangabirano hamwe na musinguzi hapana ninza aho nka witness nyo w'umucara ataho ntahabamo kizibu ntukwendera abacara hatugira amagezi ninga abashija nimwe mutugirire imbabazi kunde na leta sente no manka leta bukade 20 twateka hakintu aha bwencho ndeka ho nka witness yo kateka ho nka baya cyati mayisa ngo ready hine choriyo no planning so ko kureba umuntu ogwe yatandika planning echo kibanci mayisa ngo ahimukutora tiyo ho ariyo natora ahabo kubona nakimanya esente zikarboku twakora tuti twahika haryechi kuzirebe zigeze wakagira ta ati nyowe okunkurebe byawiwe tinda kutekeho aho no basa kwicirisa ahabo kuba mwe mukama weka biragiro no tugira ngo after some years ebintu oyineshe yawe kurugera nk'abantu kumwagira biragiro birohaho konka hatkunde na leta niwo wa leta aha bwencho teka ho nka witness kibanci mayisa ngo plan zezo nyiniro misho tununji so either nyanyiniza kushitamisa tuganire ninga ndebe kindi kinkubasa byo kushitama mbya bitari mwabo kombo shirota kucumanya ngunataho ate kindi ukora niweze zakamezo zorekaho eze zoreto mu mparo kahanuka hariye ninguma ninziha mu butaka shesere ninga wazo mucanabero dereza kusuka ngo neza kameza kuyerye mitware ebiri umuciro kimwe n'ingoreka muzahona nyaho mutwaro ngubika kora kandi yo ninyebuza hato mushije yeza kufinding out ngoze zubururo mushaje za kuteka teka ngwana jara kurugambara ninye nukuzitwara atahoho nabe kuretera no twera mutebekanisa program ebintu byesente byo okubidiscussinga numuteko kuza in detail kuzirezi gesente zeka watandika hati kureba wagumana ukoro mushaho izakameza wazongera nchibanchi mayisa ngo hate sente za moving from giving you peace nkeka abo kubeze sente wayitegereza je hine abazitungire mu businje bakashemererwa bakabaje ukareba ngo really people have peace bakicereza nanje konka hine abantu abine sente abarukurra ngo sente zikisha hato gwo mukazo watandika kuzo mu mpare akihamwe sente chabire nstera hakameza akihamwe sente hatu waba umushuma aharubaru kasho watakwenda kumva mukorereki abo kubati entanso yabura abakubakura ni hatu watandika kumukura kungora kumwiba niyo grade yandi chibandi mayisa ngwe sente omukayanyu yatandika kubabuza obusinji omuriye cyo mutebekanisa wa program yes ko kutandika kwiba chibandi mayisa ngo hati hakuba haona possibility akaka sente kuwiba koro inabana mwaza kugura kanyama mukakarange speed mukarye mwaheza muziye sefiria ko sente zibirwe nangwa nasigira umugishohoze kugira ngo nanako kununkaho kabeka kozeki nanako kununkaho kargeho ako kumuraje kargeho nawe nchibanchi manyisa ngo nawe hino kuyatandika kwe satisfying naza kuzaha bara arye anywe atahe ahagire so kutukikare vejo eyo kwiba tukakikare vejo eyo kora kinchibanchi manyisa ngo eka iriyo nekora ki iriye sente biye kandi batwabira okay akwano urang kine kubana kasigarayo tukahendera tukareta abana nabo bakataha we bari mutebekanisa program ndachika nkema akunguteka teka ngo tisheme kumbani nkasigayo ruhanga yakugirire imbabazi wafunara kasente iwe no mucara wawe ombwire bwe sente kuretere bizibu mu planning eje mwicerzangane esente zikuretere okushemererwa ahabo kubo bworo nububishi mbagera ngo bworo nubununka ubworo ni hano so mbwire bwe sente kuretera amagara mabi reka twicerzangane akasente ke katuka planingire twena tushemererwe turebe kiki. Thank you very much. Thank you so much. Omuhuumuriza Daphine Ngabirano Omuhuumuriza nyoni ntura nintazabya sente na nataza nambwe nukonka mbwe nagaruko mbuteka bw'Omuhuumuriza kandi cyo wakwata nakweshinja sto munkora katwumure ugaruka aha nshaka ntugarukana naba parish development model akanaka center kahirwe aha parishes zitu ukubasa kurebeka ngo uzagire kizatugasira nshaka nturebe cyo kumanyisa aha bwa hati katwumure tugaruke nabo.